Kako se začne naš izlet? Da te opomne, da greš nekam. V koji grad idemo? Heidelberg, karkoli že je to. To je mesto med Frankfurtom pa Stuttgartom. Ima eno reko, kako zove reka? Main. Nije Main, nego je Reken. Prej si čitala. Kreken, kako ima reka? Nekar. Nekar, ja. In zdaj se peljemo po avtobanu in da vam pokažem sliko, kako izgleda avtoban, ko ni gužve. Prav navigacija prikazuje 1 uro pa 3 minute 87 km do tja. Cesta je pač, vse vidite, busy, čeprav to ni, koliko zna biti busy pri njih. Res, da je brez omitev, ampak eni deli avtobana imajo omitev. Izgleda sporo, ali ovo je 130 na sat. U drugim državama ne bi mogao uopće voziti brže, a ovo za nas sporo. Spravo ste slišali, to je za njih počas. Ozmo se pa 130. Kroni letijo normalno tam 200. Na temole pasu letijo pa tudi 300. No, tukaj na desni imamo pa avione, kakor vidite, je letališče Frankfurt. To je največje letališče v Evropi, ne? Ja. Tino, nekad sam vidio više aviona, sad ne vidim ništa. Ne, svaki 15 sekundi silazi jedan avion u Frankfurt. Prav, na 15 sekund gre en avion. Ja. Po noći vidi se svjetla onda od njija i zato što on stoji jedne iza druge i stalno čekaju da jedan dođe, sneži, onda vidiš ovakvu traku, ovako, ko ono Pearls, gore u sky, sve iza ide daleko tamo, vidiš. Znači gužva na nebo. Pa ja. Pazi zdaj tole tukaj gor nad kamioni, viš kaj je to? To je pa elektronapeljava, ki polni električne kamione. Čekaj, ja još nisam vidio električni kamion. Ja, pravi sada. To je test staza, europska test staza za električne kamione. Da on gore imaju ko voz. Ko tramvaj nekad kad je bio. Ko tramvaj, ja. Razumije, on se prikopča i onda puni se tu cijelu traku i onda opet pusti. Da, on je ko onja auta kad su bila na kablu. RC cars, ja. Tole me dobesedno spominja kaj ena igrica F-Zero. Ko si naredi en krog in si pol napolnil si turbo tako na stavnem pasu. Čist ista zadeva. Spravo kamioni se bodo vozili, bodo tukaj se pelali, se bojo nafilali, pa vozili naprej. Evo nas, počasi smo prišli v Heidelberg, res da sem rabo ene 5krat, da sem se zapomnil to ime. Ampak smo tukaj, gremo pa do enega gradu, pa ima en ful tak lep grad. Evo ga, treba se pripraviti na pot, vse dati ven, poljet tja gor. Imamo pa lep pogled dejansko na levo stran, kjer me pa spominja malo na ta hrib, pa to na Tacen. Pa ja, tale Heidelberg iz prve roke je tako, kaj ena Slovenija. Zelo podobna, ker tam v Frankfurtu, ki si, ni nobene podobnosti. Schlosserhof. Kase 300 metrov naprej, kakve kase? Kakšen Schlosserhof? Kaj si ti majke ti prav? Schlosshof. A ja, Schlosshof. Kaj to pomeni? Schloss je grad. A hof? Lej, Country Yard pa Castle Garden. Da mi povej, a vi, ki greste tako svojih tetki v München, tudi sam dobesedno ležite pa žrete. In pa, ko greste kaj tazga spet hoditi, prvo izdahnete dušo, pa dejansko pridete tja. Ker jaz, ki sem tukaj pri svoji teti v Frankfurtu, dobesedno res sam jem, ker on njihov hladilnik je 300 000 krat bolj poln kot naš. In ko vidim vse one jogurte, salame, ono voje, meso, udri po sirotinji. Oh my god, sam je klančina. Takole je. Ne tako, ampak tako. Heartbeat mi je šel na 92. Če greš iz nule takoj, no. Ja, takoj. Zato, ker sem jaz ful dober moški, pa pomagam ženskam, moram jaz dejansko pomagati tole gont. Ker naša boga Samira je gotova. Kad je ravno pomagati. Šuti, YouTube ne zna to, šuti. Se pravi, tale grad so zrušili, oziroma se je zrušil tam v 17. stoletju, pa so pa samo en del ga obnovili, kjer je muzej. Ampak je zanimivo videti tole gotsko arhitekturo. Prav, tale grad je dejansko ena velika ruševina. Bil je zgrajen v 15. stoletju in dejansko je bil utrdba. Gremo not, kjer obzidje. Viš ti tole višino. Ne vem, če si ti lahko predstavljaš to čez svoj telefon. Ampak tole je ogromen. Oh my god. Tole pa vidim drugače sam v igricah, takole ruševine pa to. Tole pa zgleda veličasno. Ja, prav paduje. In kakor je padel, tako je vstal.
Kaj tazga pa še nisem videl. Tako ruševino, samo v igrcah. Zašto ona je toranj pao? To je bio 1689. jedan rat između familija koji svi htjeli da budu ovdje i oni su borili ko će se rad dobiti ovaj dvorac i ove jedne su 27.000 fund black powder detonirali ovdje i zato je eksplodirao, zato je pao ovaj. Se pravi, kot ste slišali mojega bratranca, tam leta 1693 sta se dve družine potolkle zaradi tega stolpa, spod so dali smodnik, minerali in vse skupaj tole razčefukali. In od takrat je to tako pač ustalo. In nauk te zgodbe je, oni so se tepli za ta grad, zdaj pa niti njih ni, niti grad ni čital, tako da volite se, imejte se radi, zaradi denarja zemlje se tepsti se ne splača, ker na koncu nas ni, a zemlja ostane. Zdaj smo mi dejansko med steno levo in notranjo steno desno, kar bi temu rekel lahko predprostor. Mi smo zdaj na grajskem dvorišču in čakamo grajske dame in gospode, da pridejo na čajanko. Aha, samo te so pomrli več davnih dana, tako da ne, ni čajanke, ni Zato smo gospodov. mi tukaj grajski ljudi. No, z te strani se je pa odprl malo pogled na tale Heidelbergov grad. In dejansko so same ruševine. Prav, če boste prišli da v Nemčijo, pa ste kje tukaj blizu bili, vam priporočam, da si ogledate tole. Je pa tole ogromno. Gospodična, kaj pravite na tale grad? A je nekaj tazga, ki še nisi videl? Ja, zanimiv je. Sploh pa tole, ki vidiš dejansko noter v Notranjost, sobane. ja. Grad se je dobesedno na pol razpadel in je odprl not, ne vem, prčvarnica, kuhinja. Glej, kaj sem opazil, res ene take zanimive hiške. Tako me je spomnil sploh tale tukaj na pravljično hiško. Harry Potter variant ali pa Lord of the Rings. Dino, koliko puta si več tu bio? Jednom sam. Kakav je plan onda naprijed? Idemo dole, Old City Town. Tu ima trg jedan fin, tu ćemo hodati i onda ićemo tu negdje u restoran neki. Ok, zdaj smo prišli do neke umetnostne zadeve. Konj s 3 noge. Je pa v zadci na hrbet gor nabol neko metlo oziroma neko zobno ščetko. No, tukaj smo pa prišli do nekega vodnjaka, ki nima vode, seveda, ker je zima, da ne bi zmrznil. Tako je varianta neki Poseidon. Glej tole, stari grad, pa dol mesto. Gremo pa dol v mest nekaj pojesti topuga, ker je res. Še ena cerkev, liči mi na gotsko arhitekturo. Saj bi vam ful rad povedal kaj o tem, ampak nimam pojma. Stari moj, prvo, kar sem pazil, je, da je toplo, pa vse je v brezah. Zdaj bomo izbrali neke burgere in bomo videli, če so za kaj. Ja, noč, zdaj če smo že v Heidelbergu. Heidelbergu, ko da ja znam. Pa da probamo zdaj ta burger. Glej, kašen je. A vidiš? Za koma je ta štap notar, majke ti? Da se drži, da se ne raspade. A šta, ko ja to ugriznem i prebijem jezik? A, preko. Se pravi reče, da ga moraš čizdati. Ok, gremo probati kakšen je okus. Neki prerežu. Ja. Onda kola kola. Ima neki, ko en kis notar. Šta je ovo neki sos, ko malo kislo, slatko? To nije sos, to je karamelizirana čebula. Karamelizirana čebula. Kameralizirana čebula. Karamelizirana čebula. Kameralizirana. Karamelizirana. Karamela. Cukor so dal notar. Za moj okus Andreja je tumač. ne. Sam ni slabo, sam slatko v slano. Not my pick, ali dok je džabe jed šut, dok ima. Ne ide svaki dan ovako. Dobar tekst. Samira, gdje je materijet za griznika da vidimo valja li to sa ženske strane. O, jesi ga, mašala, duboko. Eto, trebaš u slow motion da snimiš. Biće. Ne kaže na šta liči taj burger. Na travu. Na kako travu? Zato što ima avokado, pa zelena. A ja, ti imaš avokado? Ti si nešto fancy dobila onda. Ja, fancy shit. Sve ti plombe vidim polako.
O, jaz ga. Šmeka. Joj, ubla se za reklame. Ajde, da pomagamo. Izvoli. Skoro sem se ubol, stari moj. Pa niste Ajde, skoro sem se zlomil. Ok, najedli smo se, burgerje, pasu, ko budali šamar, zdaj pa gremo po domnevno najdaljši nakupovalni ulici v Nemčiji ali Evropi. Dej, ne me zajebavali to. Glej to, stari. Tukaj sem opazil en zanimiv kafič, My Curry Wurst. Kaj to je moja začinjena klobasa? Ok, kva pa je zdaj tole? To je pa Scary Man, ne, to je Candy Man. Ker pač imajo tukaj, lejka imajo, dobe se tudi te ameriške, Dr. Pepper se pa to. Pa Sour Things. Pa ris. Oh my god, vidi ovo. Hoćemo uzeti jedan da Oh, samo uzimaj nos. Hajmo uzeti jedan. Hajmo uzeti jedan. Kva je to? Schenbalen Trauma. A ne, Rotenburg. Schenbalen. Ne piše. A šni? Ne, Viš, ne. un je običan, pa pa čokolada, pa To so orehi. snežene kugle. Pa pišeš, ne balen trojme. A ti malo bale, a? To je neki sneg, snežene kugle. Kaj pa trojme pomeni? Snovi. A, Dreams. Ja. Aha, znači snežene sanje. Imam ba. Gremo not. O, danke. Joj, lej. 3,5 evra ena. Guten Abend. Guten Abend. Elma, komm mal her. Vidio vas sa pistacijom, vidio. Keine Reklamen und Evropen? Keine? Ok. Ok, ugas. Ok. Ej, a veš, da mi una stara not ni pustila snemat. Sneme čez to šipo. Pravim, jaz ne, nočete reklame po celi Evropi. I mene su izbacili, nisam smio snimat. Ja, Je li to to? je. Fancy, to ćemo Fancy, ja. doma probat, a? Šodma. Ma vidio sam, ne, ajmo. Ko pa tole trgovina s sadjem, sej imamo mi to tudi sam, tukaj je tako lepo reprezentiran. Dehidrira. Čeprav tole je v bistvu suho sadje. Ja volim mango. A vidi, hej, one... Ja, znači to je to, ura je... Koliko je ura? Meni je ta bajk všeč, Dino. Kje je zdaj ta bajk najela, Majk, ti jaz delam za... Ura je neki čez 6. Jaz delam zaključek videa, ti meno bajkih, enih poštarskih tam. Ja, Da me furaš. Da te ne bo zebal. Ura je 6 in nekaj. Zaključek Heidelberga je... Heidelberga. Heidelberga je pač tu. Tako da hvala lepa za ogled. Like, share, subscribe. Dej ponovi vajo. Dej, ponovi vajo. Še skupaj je boljši od tebe. Čak malo Njemice grejo mi. Čakaj malo. Okay. Like, share, subscribe. Saj veste, kva to pomeni. Ja. To je tisto, kar nikoli ne naredite. Ajde, sedmo, čao. Gledaj me, une, tako. Neka.